Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ta hi kha hi vulavula hi Mr Post na Prince Rhangani. Namuntlha ni mi khomela update yo kahle kahle Madlokonya ku nga kha ku vuriwa mani. If part 1 mi nga se yi vona ni ta vekela link la hansi la ku mi kota ku tlhela mi ya vona meaning yo Madlokonya ku nga swi kha swi vula yini. So hi ti 21 ta March tanihi sweswi mi swi vonaka kwalano Mr Post i fika posta that post ka official page ra yena la nga fika tsala ku ni yo vuya mhe ni famba mhani siya Madlokonya. So mara la a swi nga ri very clear ku a nga kha vula Prince Rhangani na Dr Josh Reman combined or u vula wun'we wa vona, but ni vuye ni ya cheka ni saw very solid Gezani Nukiri loyi a tikomba ku a ri very close to Mr Post. Yena nga fika posta leswi i fika tsala ku mina ni lo famba ni siya Madlokonya la ku nghena ku sivara ku vula Prince Rhangani mimiti ya hahluka. So leswi ti komba ingaku Madlokonya loko nga kha ku lwa Prince Rhangani ntsena, because tanihi swi mi swi tiva ku hi yena loyi a nga fika a onhela Mr Post le ka team Shirimani. So swi ti komba Madlokonya kha ku vuriwa Prince Rhangani ntsena, and sweswo reasonable because Mr Post ka album ya yena ya moya wa December ya 2020 i fika hlamusela ka risimu lera Silent TS ku hi nga holovi kokwani Joe leswaku yena a nga lavi ku holoveni na kokwani Joe, so swa ku yena wa holova na Prince Rhangani ntsena. Loko ku ri mi nga za mi subscribe ta kombela mi tlika subscribe. Thank you.